Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kulepera kuni manga iwe. Angoteni. So when you're ready. Virginia, microphone, Your Honor, you've been visiting ADMAC this morning for an impromptu visit. Perhaps why did you do this? Oh, there's a very important issue. We need maize in the ADMAC depots to stabilize prices and also make sure that people have food. This is the reason that brought me here, together with the Ministry of Agriculture. And what update can you give us on that situation? Well, we expect maize to be being transported to the various ADMAC depots, so that it will be maize there. And I also discussed with the management regarding the bad practice that is prevalent in Malawi. There are vendors that are conniving with the vulnerable people to buy this maize, and then they skyrocket the prices. So we are saying Malawians shouldn't be tortured by these prices. We need to move in. We have also called on the police to make sure that their officers are not part of these syndicates, because there are instances where even the police officers have actually aided this malpractice. So besides that, I think you also were not happy, I think, seeing a number of vehicles being, which are not functioning. And what was your suggestion, or what have you learned that has led to the development? Well, those are government assets we have discussed in the boardroom, and they'll move in to make sure that that problem is sorted. So we have discussed, we have understood, That's what we discussed. Maybe the question on Your Honor, from what we have learned here, is ADMAC having enough maize so that we can send to ADMAC depots? Maize will be distributed. Maize will go to the ADMAC depots. How soon? Well, as soon as today. So are there any, I think, strict points that you've mentioned out to them that they need to deal with, I think, their vendors? What is it that they're supposed to be done? Because I think it's an issue that has been there. Well, you don't disclose your strategy. There is a problem which we have discovered, and then we have come up with a strategy to deal with that. So it's not good to make it public. Tifotokozere nditu Your Honor, munazaenda kuno kwa ADMAC mwina nkhani zikuzikulu zimene zatuluka kuno ndizotani? Nzona kuti Amalawi afuna chimanga. Ma depot a ADMAC chimanga mulibemo. Ndi tufuna chimanga chipiteko kumene kuno. Komanso kuti mitengo isike, fa mitengo ikutuluka kwambiri ikukwera. Paliso chonyasa kwambiri chimene chikuchitika chona kuti anthu amene sakuvutika midzimu. Pamodzi ndi ena apolisi akumagwizana ndi ma vendors kumagula chimanga chija kumagachikutsa mtengo okwera. Ndi nkhani imeneyo timakambirana na apolisi akuluakulu kuno kuti nkhani imene iyi tiitese. Amalawi ayembekeze kuti chimanga chimene chichiyamba kupezeka kuti m'misika ya ADMAC. Meta akambirana tikamachoka panopo alikalikiko make sure kuti chimanga chiyambe kupita midzi. Munadandaula kuti magalimoto aboma akungokhala ndi mwina mmatika pena zimenezi kuti anthu asagwira ntchito bwino kwa bungwe la ADMAC mafuna kutambasula. Nkhani imeneyo takambirana mkatimu tamvana ndi zathaso mkati mwemo. Vuto talipeza tamvana takambirana.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.